West. Wabale mnonga ejini tayari West irakaritu kandi ejini program nyamurungi eyo muhinji no mulisa program ituru kutunga buli rwakashatu shayishatu nekichweka ayo tukuba twasimbira amakando kwa mafamu gabantu nyoni bagirante yanje niyo kugenda nkatembe bibira nkarabo mu bibingo nkebyerizo bibinkuza kuba nimbereka nkasibo mu mafamu rero nkabihira yentanda kageta nkagiteka aha tukagire kitwayega tukashoma abo kuba nsitekwa ku kwegera abandi bantu ebiba kuba batire omunkora program age ntubantu kumayisangu buli yomo wena oholi na nemyaka yawe nachi no ikizizwa kugireba tiyabato tiyabakuru as long as waba oyetegire kwega nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata muitaka erizoba amakanda nagasimbo muri rwenjeru kandi niza kuba ninganira no mwamisamu omwamisamu nalisa ente ezenyama kandi wena acheta buru fattening tuza kubantu tuchenda hendo muri nyankole tumanye okukwate ente okagirisa specifically ahabwe nyama nikimanyisa ki nayo ni business eyo muntu ari kubasa kukora akajitunga mu akasente ninga bamwe ntugihurira ombegambo omwamisamu naanza kushabanga bari no bakureba tayari West obahereze enda musyo obakureho rero tutandike mbozi yabo nko kutwaza kujibaletera amazina ni Sam Kamisani aha farm ejeri yo mu Rwenjeru Rwendama twabakira mwe bari kwija batayari nabantu mwe nabari no batureba kandi nimpamya ngo numuza kwiga cyango omu program eje mwe bari muno abanyarwanda nabajangu tuza kuba tuganira aha bull fattening nyo mu ruzungu nkwe kukimanya konka ni mu muri nyankoli ni nkokuri sente uri kugirisize nyama twoko true bull fattening no kugomora okugomora ati okugomora specifically to kugomora nemizonga na nente zenkazi nazo nubasa kuzigomora konka the logic behind nobwe kuba ente yamate indise eyo murembe ente ikabe neria nenywa ehende kokora eyekuma yaberiyo kugomoka egomoka yaberiyo kamwa yaberiyo kamwa ekamwa kujangu bull fattening ningashi feedlot ne yamba entobu tatambura entenkezi zaheza kuriya tishemeye kubana zitambura tishemeye kubana zitambura bukuba emere yizu kuriya amana gizu kugeneratinga ningashi energy kuzukutambura zibane zu wasting that energy instead of reserving that energy into fattening ningasho mu producing amati hati obwiro bwinji okabe no risente enywa ehende nkokora eyekuma yeri yo kugomoka egomokanira kakwereza results kusinga ezezu kusibana zitambura nangwa na munonga omahanga aga advance yinjireho hati bonu ba grading enyama yabo hati nkenyama eyente zitakutambura eziri omu feedlot systems nizi scoring a grade zahiguru kusinga ezezu kusibana zitambura so ati wari nyama yejente ejeyo kuba ufatene njire nkaha teine kakwate neneri kusibana etambura abo kubera kusibana egenda nebegumire ejinebe ine nyama yo murembe ejinebe ine tender meat exactly yes so idea ejo wiza wajifunota abo kuba nabache abakukira kukora business yo kugomorenta hati ekiteka teke echo kikija kita first of all ninjangu noreba nekijo kucyombekire nebyato kubiri byona noreba ngu nebyamfuna mpona nkagira nti nekijo eki ninye nakyeyombekire nebyato ebininye nabyekorire naha noja kuba norebe mero kutukugikora tutwireho machine yona we just use our rudimentary tools kujangu n'umuntu waburijo nabasa kugirata
nabasa yashika kukikora nareba ngo hine kikubasa gukorwa Exactly. kandi kiri kubasika Eh. utakaza kumutinisa hati ejo wambuzo te ejo idea kijeta hariho ubukushanga abantu abinji nibabirivingira mu diary omukuri sente z'amati well nazo nizikora konka notamu cyango kusinga wenimeze urukugomora bugomora because nko kumkwija kureba ebyo kuriye binkwereza heze nimi tinyine mu concentrate zone zinkugura ebyo kuriye byone biriyaha nebikorwa hafamu nebimpinjira hafamu kandi kiraka kumpereza results kandi na management ninche ente ezamate okuzireberana kwangu nonyitegereza nzenda ke yampangu nenda kurya gukora ki ebyo kurya concentrates ebyo kurya byone mbone nzenda ke yampangu so wareba ngo yenyama nareba ngo eyenyama ne utamukice kandi uraka kutunga ki icyo kubasa kwihamu okay wamara ubwire burkwingana cyo project eje specifically eje ya bull fattening okuno kwezi kwa kashatu because ntubantu zirisa for only 90 to 100 days so agona meza ashatu no zireta ukeza kuzirisa mu biro byawe 9 ninga 10 ziba zashikiraho kuzenda emyezi eshatu noba oyinente enenyama y'urukwenda exactly noba wagikizare bwo kugigoba yes abo kuba kuza kugura to kugura burinte yona ninga boro nimiyona hati wori yo mu fattening specifically nka bull fattening ukabeire no genda ahante ezenyama wanyitegereza ente zenyama nkaza boran nebindi kugira ngo zo zine food conversion ratio ya higuru nizirakuka kugomoka tinke za kurosi ninga sheze nyankore konkano wasa kumbuzo tabo nchi nindeba mwe nyankore niwe kinkakikora nkigenderere kugira ngo kunkuba ntine capacity yo kutunga za boran ntazeyinire kugira ngo nimbasa kuziho mfamo yanje nzifateninge ninga ntakubasa kutunga supplier tinkubasa kugomorente zitu za burijo zikagomoka so ebirere nka research and I can tell you ngo ebire successful abo kuba ngo kwija kurebeze ebishane bya before na after before 3 months norengo hariho change kandi nyakivingire results zanje ezimbeni hate zakize myezi yo kuguzura amezi ashatu tugakashire ninka mezi nkabere n'ekicweka konka already bazibookinze obuzi yatu zawe tuzanje bazibookinze hati bashanganiza gamba bumva basa kumva basa no kugira ngo kandete katwaziguzere kare kubyo rozigira bune zawe so meaning na market eruho market eruho we cannot even satisfy the market market is real for example ombintu byo considering even na location hati nka Rwenjeru Rwenda ma village ne hehi na nkahi na Mbara town itwa haturiyo municipality by the way ejene municipality so market ijwire akatari tinkusibaniza no kuronda nambo nyoti nkatwara na mbutari nkeza acensha mazanka ya abashubuzi nubija hansi banimba binga babijaha abo kuba hati nkeze nimi buriye muri manyakiro zayi abo kuba tubantu mugirebo jimanyangwe jine kuba mukiro ziti ntuzipema tu inorukoba tubantu managing weight hati nko buzitahamu tukazipima ntubantu monitoring weight gain abo kubito tukfeedinge rero ebyo kuriye byo kuriya ntuba twine ko monitoring zeyongireho zoyongireho hahuireho after how long zongireho kikwingana so uwo takozere record keeping ukaguma no measuring no manya no bano feeding rero so no boine kumanya byo kufeedinga byano bikora amakuru ninga bitakora amakuru so tumanyangu bwanyuma yo bwire buti kireze kubaze yongireho nugoma go bagawe kireze uko kubozuguzire obwiro buzahezaho nebire bizukwezaho na kireze zukongeraho nugoma go bagawe so oine kumekinga shuwangu emere wazihereze emere nungi not ene nuboine kuzihereze emere nungi emere nungi no mayisachi abalisa bingi nabakira kumanyangu ebo barukora bishikire konka bitakozere ki bitashire ninyana ngo tuzakintu cyemere emere nungi neha first of all nchirigirira oine nchenda ngo banzo manye composition yemere yawe oine mubiha because nubasa kushanga emere runungi konka etari mubiyona ninga etari mubirisa exactly
ninga shobumwe for example nka silage wakozere silage konka silage je siskire nko kutukuza koreka hariya silage ewe kubebonera ko kuberi ikibingo no kitemera ha stage ki nkebyo so ati in this case ati nyuwaha nyine hebyo kuriya bemiringo nkeshatu nyine hekibingo echa fresh nyine ho silage kubekozere nayo rigiro mu kibingo kubera rigiro mu kibingo nyo nangwa ninkora ikibingo na nebikonko ebikonko by'ebichori so ni imbe mixing ababiterera hamwe bakora silage umukora silage ejo batabura mushikaruguru batabura mucacu byonga bakora silage then nimba nyine ho nebinyatsi bitebe byaheye urunoro nyankokore inahituri hinjire nturusharura turupakinga hatukiza kwikaha kugabura nto wanumbuzo tebyo kuriya nibihe hati nyo ningamba kurigerera ebinkusabinga ninkwata berejemwe ejibere mwe mu kilograms 15 eyo nyankokore ejeji nkirigirira ngondo barucurime kirisa munonga in fact it's advisable ati nkeze nimi ezokuburiya feed ezokufateninga niba advising kukozesa dry feeds why hati kuzukuriye bebyo kuriya ebibyomire za kiru zinywa munonga amezi abo kuba tikutambura kandi nekindi kuzukuriye bebyo kuriya niziriye byo kuriya bice zirakuka kwiguta abo kunywa munonga nabo kugira ngo byo bigumire tizukuriya bingi hati for example entenke ya burijo yani esibo mfamu nibasa kuriya na 300 kilograms or even more orunakuru ibinyansi kandi garike gumeri yahweta kuruga exactly konga ya wogirisize ebe orunyankokore no dry feed silage na you've course gumiri ikibingo kiri cya fresh maybe at least cyo cyoro bimukake hati byo yebirire kubasa kuriya ibyo kuriya binje munonga so na yejo never science it's a logic behind kugira ngo ucendeze mereye yo kuri sente kandi zikwereze ushanje nutunga results zo kwenda kariya kasukwaruguru nakaki shukarugurejo abantu niyo murasi niyo murasi nuija kugireba shukarugurejo hariho bo no gikozesa mu miringo nkebiri ningeshatu abamwe nibagito mu mezi zinywa mezi menji konka it's not good kugira ngo ugito mu mezi ahabo kubanki mayisa ngo nuza kuforcing ente kunywana niye kumbona kunywa excess n'ubumwe yeta kwenda muri asizoberyo konka kujya nenda kunywa mezi hatushanje waza kugirota ozireba tuzatandika korutaro manyeshiza no kugira ngo mwazi mixing basite ko mu territory tari yazo because twine mu partitions enkuru ziruzonka nento ziruzonka so hati mwagabo mwigwire hariya za mixing none arajya ngo nuko zitwire so nani kikugambira morasi umuringo gushyikire uyine kugita hantu namboye nuko kumukwija kureba hayina hit kugita erikwenda kurikinga ninga kurigatsa eza hergatsa then eriye ina nkugambire nibaji mixing umukora silage nibaji mixing umukora silage kugira ngo ne increasing fermentation eretera silage yawe jo yara kukusia kandi ekindi increasing mwenu value yemere nereta neyongera mu kirisa abo kuba ereta mwaka hoho kandi nabo improving quality yemere abo kuba hine kirisa cye kongera murase zezo zirumu nkibisa nka energy nebindi kiyamba ukuretera silage yawe yabonera so for the first time no kureba farm yo kushanga ngo murase no giteko mu kidomora ushanga ente neza aho kurya murase akuba bira abingi ni mbugana nibaji mixing mu ambyo kuri muza silage n'ahandi does that make some sense ecyo ku mixinga umyo hariya na yize erigase wonke yaza kuryo mwonyo hati uburyo bushyikire ukabe n'ugitaho igiriya yonga ngo gwakubiye kuryo muringo murundi exactly nuko ukabe n'ugitaho igiriya yonga kugira ngo mbwenu atlibitam ahiya yendera iziheri wanyetegereza kuko kuzaha mwonyo kuzaha mizi mbwenu ahabwencho mwonyo batagukwata bakagutoma mizi kugira ngo burizo bagutoma mizi buri kunywa mizi bene yogunywa aheru kwendera nkuko kureba mineral leakage aheru kwendera is a heriking na murasi nkuko uburyo bushyikira plan yenyine no kwejya ngo eyepimere exactly ekikuru cyo kibekero aheru kubane yendera ni heru kurira deka atuzohoka cyo mukahumuro
atwarwa mu kahumuraka tuza kutandikiraho embozi yitu twongere kumanya ni birungi cye binde biri mu business age eyo kulisa ente kandi specifically orukugirisiza enyama nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka nchiryo muri Rwenjeru turiya kuganira bull fattening kuri sente specifically orukuza kujiguza ababaji rero ukabasa kutungamo akasente nayo ni business erukubasa kukorwa kandi yo mutari kubasa kuzamu nko kuwa kuzo mate ukalisa ente orukuza kuzikama mu amate twegito mu cyoka kitu cya kabiri twaiza garuka Otaferwa aha Tayari West. webale mnonga kurikayo omukahumurako okiriyo noreba omuhingi no mulisa program kuba kuba watwegitaho irizoba tuli omuri Rwenjeru kandi turiyo tuganira no mwami Sam ahakulisa ente ezenyama ninga sente ezo kulisa specifically orukumanya ngo nozirisiza ababaji kwiza kuzugura bakazitwara bakazibaga bakaza okwihamu akasente ariyo nayongera kutereza embozi twenda kugeranisa businesses omulisa wente zamate na no wente ezenyama noho wakubasa kurara yatunga amagoba mangu bona nibatunga konkamba basobutashushana umwami Sam to comparing oriya ine Fresian zeye aine eka ze 200 na chera kamarta ze 3 na Sam ayinobu nimubwe hanu ya 50 ninga 10 na wali nzire sente ko kugeranisa business ezore bazirezita personally nyowe ahabwanje niza kugamba nkozesa example yanje because nente zamate nazo tuzine oyihireho kugira ngo omuntu wa diary omuntu uri mu diary it's a good business tukugira ngo ninje gamba kubi konkane yenda cyangu nutamu cyangu ente yamate nenda ke yampangu you have to give it a lot of care ebyo kuriye byo kuriya tubikushana nebe bya fattening because hati nkaha nkuko mwareba tinyineho concentrate zone keya yeni mezi tumpango munonga nkeyo kubere nohereza keye yente eyamate nangwa nubukuza kureba mu beyi ente yamate waza kugura ente yamate kuza kutandika kama kuza kuhikaha kutunga results nikitwara ubwire it's a long term kandi ezeni mezi yaba nimi yabanti konka fattening cyona cyone cyo kuba no fattening it's just for a short period of time. Okay. 3 months maximum. Ndiyo ni comparing a business age na neye nkoko. Orukuliseze nkoko ezamahuri, uri yakaliseze nyama. Arukugira ngo myeze 3 nana aguza kandi w'amahuri na yetage myaka 2. So mbwenu nho kukirebera umutishane. Exactly, kishani cyecho. Kureka tinyine experience yenkoko, tinkumanya tingumoko bikugenda konka mbwenu almost relatively ninjangu nibiyenda kushana example jabo kuba uwamate it's a long term kandi notamucyango and you have to be patient. However nubora notunga sente burizo baretse no gemura amatega burizo botunga sente which is good konka notamucyango compared n'umuntu uri ukora ki urukora fattening nyo nukundi kukireba ahabo kuba nente zamate nazo tuzine. Okay. So konka ezize enimi ezo kufateninga management eyorobi ebyo kuriya byona biriya hatende kindi kugura byona biriya kwiza cha management comparing na area business no reba ngu ohato kwetaga abakozi bingi hati nko kumwareba ahanyineho mukozomo ebyo kuriya ni serving emirundi 2 omukasheshe 3 na shahi 11
so ezente nozihereza emere emirundi ebiri emirundi zikakimanyira munonga namwe hati norenga unesha yazo zo kuriya shayi 11 zahikire nizenda kuri abo kuba zishimiye kuba nizibane ziri zabiriya bikagwa mu nziri n'orunako rundi emere yo kutamu mukasheshe aho kuba tukufidinge rero ntumanya emere yizo kuriya ukwiye kwingana so tugidividing by 2 kandi eri kuzimara eri kuzigutsa zikahaga nkuko kuzireba tine yo kurebe kuhuire so kugira ngo we just gambo kureka ntumanya ahabo kuba nkakantaka ko kukareba ebyo kuriya bitu ntumeasuringa tuine weighing scale konka tukwenga buri izoba tukaweiringa umurundo gumwe hati ntumanye ikipimo kitu so ebyo kuriya ntu mixing umurundo gumwe mukasheshe ebyo kuriya ebyo tubigaba mu kabiri ebimwe bizaho mukasheshe ebindi bizaho mu mwazi zitandika shayishatu kuriya ebyo kuriya ebyo bihosha nkamushanjo ebitukubateyeho mukasheshe then shaha nkamwendaho tukibatuineho nk'ebindi nka mbone ko kuwa kujya nka snacks ukiboineho nk'ebishu nko bubundo tambatambukiramo bo kubana ubuzibuzabuzi zikibanza zikashayi 11 utaho second serving ziriya mpaka shaha nk'emwe n'ekicweka ninga shayi ibiri z'ekiro zibazineho na morasi yazo nko kuja kureba zibane zirira haho so emirundi yawe eje biriyonga uvuki ekiti cyukushana n'oriyo mu free range oriyo mu free range natekwa kusetoro mu kasheshe akagenda n'entezo akagenda nazo all the time ukuzeshera ukuzireba ukuzirisa byona n'umukozi enshashura y'inkushashura mu bari yabakusiba kuriya tiyo y'inkushashura mu aba aho kuba uguwaha tayine mu rumo muri uguriyaho umuhango kandi ne ati nkeze zitakugenda tayine hizo kwihengoha namwe niyo no koze tinkozi tinkoze yako batini ngo hayizi kugiye ubu yato karebaga ngo hafamu yawe nangwa nakaki so mwe na nakasente kumubazi gwe ngo hato to kumanya na tingmanebe yo mbazi okay because ati noreba kakantaka akahinjiriraka kwetorora eji aha saha ako kukurebako it's not there by default karuho habwenshonga ati engo hate kubasa kurwo muri yebe binyatsi ekije kazoko hati noboine kwa hinjero kaheko engwane tamburo mbinyasi te kuraba hitaka apana so mwenu numukateko honka barrier in barrier no buffer zone so hati ezitingu zozi tizukuoga just kakurasha kukureba hariya nako kuzita mukuziweyinga ninga nkawanu ugaburra kunka tizukuoga gatizukumanyana numbazo kugukusha so inshoze yo mbazi nachi ejo nimbata kujimanya nindeba jinaka yo rukora project neyetaga munonga kurugiro kunareba record keeping ikiri kumanyisango notekwa kuba no manyento kugireta no kuyoro kurya no bora manyengo hati yasya ezogitiremu nokora record zezo munonga nozikorota first of all oine kumanya ente noinda kugirisa bwire bukwingana ki ente neribi kuriya bukwingana ki buri izoba bwanyuma ya bwire ki uburi kuza kugishorezamo uwe kuza kuhitinga market wanyetegereza so hati nkezo buzisha zikaza takusha ziti nkani manyangu ninza kuzirisa mu meza 3 hati na meza 3 tugakashyire already baz bookinze so noboine kubana ukora record keeping habo kubane kuyamba kumonitoringa progress yawe kuzizire zona naziweyinga nimanya nkani manya okuzabe nzingana so buri week nangwa bamwe bakabe ukabe no kikorana buri izoba kumanya weight gain daily weight gain wareba yateko kananka kace umangwe mirire timirundi yes konkanywe icyo tinkukora buri izoba ni weighing buri week so umanya buri week kilo ezeyongireho eriya week kwera yayongireho kilo ziti hateje week kwereta yongeraho zikwingana na ziriya kikaretwa ki aha bwenki hati kikuretera wa revisinga either nkukubire no feedinga heine nkoko feedingere mukubi ubutafeedingera hashaha umwe byabakozi no bimanya so umwe cyo botarho umweziri yakubi so mboni kibani kimanyisa ngo uine kubana ukora record keeping ne kuyamba omu trackinga ukuraka kutunga results zawe okay omuntu ya urekigambo bull fattening omurujungu nabasa kuteka mekindi kintu eiza hine ndizo mibazi yo mukolesa ngwente gomoke ye kijungu ningo mwe bakatumwa agitera nyenda ngo be specific hine kikoleswa ekindi
kugomora ente ninga nibiye bibi tujya tugamba hebyo kugirisa. Well, nyowe niza kugamba abinkumanya abo kuba ebinkukora. Yes. Ibinta kumanya tinkuza kubigamba. Nyowe ni mangu ente waji feedinga. Abamwe nangono bakozesa concentrates. Ushanga hariho commercial feeds ezibagura. Ezikugomora. Mbona kuko reba abantu nibazo mu gym bakatandika kukozesa za powder naki. Kakore emibiri. Kukora emibiri. Konka nyowe nimbirivingiro mu kintu ati ezeni case. Waza kugita concentrates noza kugishoreza ho munonga. Wanyitegereza oka echamani no kumakinga sure ngo yigutsi eyinebyo kuriya nibirungi kandi nibingi eza concentrates ezo kazitamu bwanyuma Kandi inamizi go kunya. Exactly kunkanye ebyo tinkugira ki eza concentrates tinkuzikozesa because ningezaho kukatinga costs nko kuwareba ninyenda nkunkozese ibintu by'omuntu waburijo kandi uri passionate mu farming kutari kugira ngo yaremesubwa ahabo kintu kuba expensive. Okay. Konka emiringo ni mingi hariho n'abakuzitere bikatu hariho abakozesa concentrates baka ahabo kuba hatari Akora usia business. exactly konka hati nyowe ebinkora hafamu just nyine kibingo cyanje cya fresh nyine silage nyine n'urunyankokore hey nibyo ndikumixinga nkakora total mixed ration nkamixinga kuko mwabireba nibyo byunga hamwe na mineral na silage na moras na maize byunga Turukwiriro kwendera program yitu. Hatu ntezi ko kweza kuzirisa twazireba zagomoka wangira ngo bazibukingi. Nibahe abakuzitwara none ubuzota. Nureba ngo noboko zire mu kikwingana ki. Abakuzitwara ne bingi hari abakurga kasese hari abambara rufura so ni bingi ntirigiro of course nawe nubasa kushangana imbantu iro nyine uri kuzitwara konkoriya yarenze ya beyi ninjena nundi josho so abakuzitwara bone bingi kureka hati nkezi ameza agena benyenda kuzirisa mugabe gatakashikiri benyenda kuzirisa ameza ashatu tugakashikiri already za pikinjeri tite kangu noboine kubanza kutegereza ameza ashatu nubasa kureba nubasa kureba yahikane pikinga umuntu yakurengeza mu sente kandi utakagitire mu na sente nyinji nogereka negenda burite zindi ukagigura nk'imitwaro ukacenana kushariyo nakwa bibiri uhire mu nke cyatano cyawe ugira utitwara ujirwe hugenda so manyango ejo wajigoba cyawe tukuza kuba locked ngo ine kurisa meza ashatu iwaho kupikinzira ninga ho kutungira sente nuzireka zigenda nobora nkaho habaho nko muntu atunga nka order akugira ngo nainde ni 20 ni 10 akwahiro wangira ngo numuzireta zakuzireho ko kugeretera intone kushara te kushara konga ati norebe nte kwe kuba yakuzire obante obanimi omwago kugifeedinga ngo yegomoke hate banza kuza kukura wanyitegereza then ebona kugomoka and which it is eating into your pockets so nkibani cyenda ngo oburyo bushikire uretente yakuzire ninga shenime yakuzire kugira ngo just one ogifeedinga ebene gomoka ebene korenyama kutari kugira ngo ebanzize kukura rero yaheza kukura mbene body framework yayebe yafomenjere kugira ngo one ogifeedinga ebene gomoka bugomoka wabare mnonga embozi yawe nungi ingira ngo ubundi kutwako batwafunira kandi kire nikira kubagambira ngo tugaruka ntukweyongeza tushangana famu yagomukire mnonga yasingire na omwami Sam embozi yenungi wagihurra abo kuba n'imyaka wagireba ati nyonangwa obutumwa abo banuza munongo miminyeto abarukusibo ko nabatera cya mubambiko ko nabatera ndirimbo hate rero ndabazwirezo nkofira zukushaki mbwenu mureke tuze kupakasa turonde sente mu rugo politics nangwa azizira hati konkaza zawiri owaterira karuru no takigaruka kumureba nabanyeta Edmond Principal Farmer ogwanje no kubaletera abantu nkaba mukagira kimwe abakopaho kandi yakugira nkuwa kubano enda kwiza kwega business edge afam no izano yega etari ngamba nyenka no izano rebe bukorwa mundu yo kagenda niwe biteko wanyu enyuma ya kamera nankozere na no mwami Sam na woni Sam na timu yona area de scout tubarebe sabite rukwiza kandi turukurara twagira handi hatwabasa kushitama nawo tukihayo muganda. Let's keep African hopes alive.